de Lluesme, Cartografías del meu poble, es el proyecto que hicimos presentar pensando que la historia de los pueblos, aunque haya momentos de oscuridad, siempre hay pequeñas luces, como pequeñas luciérnagas que tienen como ese brillo de... Perdón. Creo que nos viene un coche. Oye, está hecho post. La història bona era la de l'Aguasil. Salí encantada. No me lo he pasado tan bien. Salí con una tranquilidad, es que se me pasaron las 3 horas volando súper bien, con unas ganas de repetir. Hombre, empecé a decirle a mi nuera, a su madre, si querían venir a participar, porque me lo había pasado súper bien. No sabía cómo explicar la sensación tan buena que salí de allí. Una experiencia muy bonita. Me ha llamado la atención de todo.
porque es una cosa de que en mi casa he vivido muchas historias y he estado siempre y me han contado historias y entonces yo he empezado a narrarlas y a decirlas y a contarlas y me ha gustado. El por qué Terra de Lluernes aterriza en Quart de les Valls es porque Teatres de la Llum tiene una relación muy fuerte, unos lazos ahí, unos vínculos, porque colaboramos y de hecho pertenecemos ya a la asociación El Molí de Memoria Histórica. Hemos hecho muchos trabajos recuperando la memoria, la necesidad de estas historias que quedan atrapadas en la arquitectura, pero por primera vez queríamos coger la metáfora de las luciérnagas y decir, vale, en tiempos oscuros, en tiempos donde parece que la oscuridad nos lo va a ocultar todo, ¿qué pasa si cada uno alumbramos con una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia que nos dé esperanza, que nos saque una sonrisa? Ma mare tenia que anar a l'Ajuntament un dia a fer uns tràmits i ella tenia molt bona relació amb l'aguacil del poble. Entonces, quan plegarem hacia la plaça, se topeten ell, se fiquen a parlar. Entonces, encara existia el convent, que varen derruir en el seu moment. I jo, conforme estava ma mare parlant amb l'aguacil, veig que tenia la típica trompeta que diuen els aguacils d'entonces, per fer els bandos, i només se va ocurrir altra cosa que agarrar la trompeta i fer-la sonar. I l'aguacil, per fer-me una gràcia, pues, què fa? Diu, pues, has tocat la trompeta que no tenies que haver-la tocat sense permís, te vaig a tancar al calabós. I mentre ma mare feia els tràmits en l'Ajuntament, el tio me tanca en el calabós. I quan va baixar ma mare, pues, me tragué del calabós, que sigui l'última vegada que toques la trompeta de l'aguacil sense permís. I des d'entonces que veia que el veia, pues, bueno, veia, no sé, un monstre, era una cosa que no podia ni veure l'aguacil, pobre home. Per motius personals me vaig haver d'apuntar al taller un poquet més tard, però la veritat és que els meus companys m'anaven ficant al dia de tot el que feien i res més apuntar-me a les classes que estaven fent va ser super senzill, continuar el fil. La veritat és que són històries que també m'han anat contant en casa, m'he criat en este poble i al fi i al cap t'acabes identificant en la història que estan contant els companys i comences a veure les figures dels teus avis, dels teus pares en aquestes històries i la veritat és que pense que tot el grup ens estem comunicant molt bé, estem sobretot difundint les històries que han format part de la nostra vida i pense que arribarà als nostres veïns i que els agradarà.